ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 11 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu bice bitandukanye by'umwihariko operasiyo zikomeye ziri gukorwa na FARDC mu misozi icungamiye Uvira. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira ibiriko biragenda biboneka mu misozi ndetse no mu bibaya yegereye ibikomeje kugenda bigaragaramo ihungabana ry'umutekano. Turaza kandi kubabwira byinshi nyuma y'uko izasarambwe zitumijwe mu nama ya Loni bwa mbere mu mateka, bikaba bizabaye intambwe ikomeye. Mutama waramutse neza? Waramutse neza bwana mumenyesha makuru. Yego, unyemerero muri aya makuru tubanze tugaruke ku ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho, aho turi buze kwibanda kubiri kubera Uvira ari gutangazwa ko hakomeje gukorwa deployement ku rwego ruhagaze gute? Ni ku rwego rwo hejuru ariko noneho bikagenda bifata intera cyane kuko mu mujyi rwagati bigaragara neza yuko ibintu byadogereye abitwa Wazalendo bakomeje kwigira karakanya. Ubu tuvugana barangije gutanga igihe ntarengwa ngo abanyamurenge abo mu bwoko bw'abatutsi bagomba kuba barangije kuva muri Uvira bakabakurikiza General Gasita. Turaza kandi kujya kuri accident attack Bijombo Ndondo Minembwe Mikenke Rugezi Fizi, tubabwire ko ibitero bihagaze gute? Ibitero bikomeje mu by'ukuri kugenda biza buhoro buhoro, yego niko umuntu yavuga, ariko nanone wareba urwego rw'imitegurire ukabona yuko bikomeye. Turaza kandi kubabwira unité de réaction rapide, umutwe w'ihudasanzwe w'ingabo z'u Burundi wamaze kwinjira muri Uvira. Kaburi mu ye misozi icungamiye Uvira? Ni mu misozi icungamiye Uvira, ariko cyane cyane imisozi ya Fizi, imisozi ya Mwenga niyo cyane bigaragara neza yuko byazambye. Turaza kandi kubabwira aterari mobile zamaze gushyirwa mu misozi hanamye ku Ndondo ahitwa ku Muramvya kugira ngo zibashe kuba zakoreshwa muri ibi bitero. Turababwira kandi api logistique ufasha mu bikoresho n'ibiribwa buri kugenda bigaragaraho bitangazwa ko hashobora kuba hari kugaragara ibisa naho buri ruhande ruri kubangamira ibijyanye na logistique y'urundi ruhande. Biro bikaba byatumye habaho imirwano ikomeye muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane. Turaza kandi kujya kuri access sensible, inzira zifite akamaro mu by'umutekano ahitwa Ndondo, ahitwa Muramvya, ahitwa wa Mugeti n'ahandi hatandukanye. Aho izasarambwe zibigenje gute? Izasarambwe ubu tuvugana zapanuwe ku rwego rwo hejuru ndetse bamaze gusubiza inyuma igitero cya Wazalendo cyari cyakamejeje. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na contre attaque coordonnée yabaye ku isaha saa 11 n'igice, aho FDNB yagabye igitero gikomeye hakoreshejwe ubu buryo. Turaza kubabwira ibijyanye n'uburyo FDNB irwanya inkundura mu bice by'ahitwa Kagogo. Turaza kwinjira turebe ibiriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi no kujya kubikomeje kugenda bigaragara, tubabwire batayo ya FARDC yaturutse Ibaraka bakoze operation mixe mu rwego rwo kwirwanaho. Bivugwa ko rero kuri ubu ngubu imihanda imwe n'imwe yamaze gufungwa muri iki gitondo. Turaza kandi kujya mu makuru akomeye y'ibiriko biragenda bigaragara ku ruhando rurebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ndetse n'ububanyi n'amakungu. Turaza kubabwira ko Rubavu hakiriwe impunzi z'abanyarwanda hafi 300 zivuye mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turongera kandi tugaruke kuri page ikomeye iri biri kwandikwa kuri General Gasita wamaze kuba yahunga Uvira. Turaza kureba kandi biri gutegurwa na General Hamuri ya Katumba wo muri Wazalendo wakomeje kugenda arahirira ndetse avuga ko agiye gukora ibidasanzwe, benshi bakavuga ko bishobora kuza kuvamo ubwicanyi bukomeye. Mutama turaza kandi no kwinjira muri Warikare aho uza kutubwira ko byifashe gute? Warikare akomeje naho gututuma imirwano ikomeye cyane nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe agace ka Bimbwe gasako muri teritwari ya Masisi ariko gasatira agace ka Warikare ko muri teritwari ya Pinga. Tubabwira ko tubabwire mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bivugwa.
Turaza kandi no gukomeza turebera hamwe ibiriko biragenda bibera i Burundi, aho bitangazwa ko bakomeje kugenda batoza abasirikare bagomba kurungikwa mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo muri operation zikomeye. Banywanyi ni muze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru, turebera hamwe ibiriko biragenda biba n'ivyibonekeza. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, ca uhita ushonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe. Reka batwemerera amakuru tuyahere muri teritwari mu by'ukuri ya Uvira, by'umwihariko mu mujyi rwagati muri Uvira, akomeje kugenda hagaragara akavuyo k'abazalendo, ndetse ubu ngubu noneho ibyo bakoze byo kwirukana General Gasita bakabona neza yuko bidahagije, bakaba batangiye gutanga igihe ntarengwa ku banyamurenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi ngo bagomba kumukurikira kubera yuko nabo ngo bakekwa nk'abagambanyi cyangwa se bafatwa nk'abagambanyi igihe kirekire ngo bashobora gutanga igihugu isaha iyo ari yo yose. Sinzi nimba mwanyemerera wenda yego nibyo. Reka duhere kuri page irebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, banze utubwire situwasiyo ihari mbere yuko turi buze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, ni ukuvuga ngo bwana umenyesha amakuru, biragaragara neza yuko General Gasita kuba wazarenda yarageze ku ntsinzi, niko navuga yuko icyo bifuzaga kigerwaho. Ni ukuvuga ngo ni ukumushorera, niko navuga, akava muri Uvira akagenda, ubwo bavugaga ngo asubire aho yaturutse, ariko murabizi ko yaciye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba bivuga neza yuko yagiye Kinshasa, nimba agomba gushakirwa indi mirimo nawe ubizi. Yego, tuvugana noneho bakamejeje baravuga yuko byibura ngo iminsi 10 ariyo abanyamurenge bagomba kuba barangije kuva muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukibaza ngo bagomba guhungira ubwo si abanyamurenge gusa, n'abari mu bwoko bw'abatutsi nabo nuko, ndetse yewe batangiye kuvuga yuko ngo n'abitwa abamasayi nabo rwose ngo ari abatasi. Abamasayi ngira ngo urabazi, bo muri ibi bihugu by'abaturanyi Tanzania ndakeka, ndetse n'abanyakenya bamwe na bamwe harimo bagaragaza ko bagendera muri izo nzira. Bo batangiye kuruta nabo ngo ni abatasi ngo b'igihugu cy'u Rwanda, ngo ni abatasi ba Kenya ndetse na Uganda Kamemu. Ubwo rero nabo ngo bagomba kuba barangije kuva mu gihugu. Baravuga ko by'umwihariko insengero n'abapasiteri bagomba kuvamo, kuko abapasiteri benshi ngira ngo muri iyi Uvira ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bwaramenyesha amakuru. yego, noneho baravuga yuko mu by'ukuri ngo bagomba gukurikira mugenzi wabo General Gasita, kubera yuko ubu tuvugana ngo urugamba barabona neza yuko rugiye gutangira. ngira ngo si no kuvuga ibyahagaritse kubera ngo ni iby'abanyamurenge gusa, kubera yuko biragaragara ko abazarendo bariye Karungu. Ubu tuvugana n'ibijyanye n'amashuri ntabwo byemerewe gukora. Ku munsi w'ejo bagiye gufungisha amashuri, baherekeza abana ndetse n'abarimu. Baravuga yuko abo barimu nabo ngo barimo abaneki bamaneko ngo b'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho. ubwo rero urumva ko situasiyo mu by'ukuri yifashe nabi rwose, byifashe nabi cyane. ubwo mbese abari muri ibi bice barebwa n'ibingibi, kuko sinabo gusa n'abashi nabo batangiye kurebwa nabi. ngira ngo urabizi, nabo bari mu bantu bashinjwa bitewe n'umugabo witwa Bertrand Bisimwa, kuko arimo aturuka muri ubwo bwoko. ubwo rero urumva mu by'ukuri imeze nabi cyane rwagati mu mujyi. biragaragara neza yuko hashobora kongera kuba imyigaragambyo karahabutaka inaruta yewe iyabaye ku bwa General Gasita yirukana. kugeza ubu haba hari abatangiye guhohoterwa bigaragara. yego rwose batangiye guhohoterwa, kuko harimo n'abo bari kujya mu mazu yabo bakabakomangira bababwira ngo musohoke mugurishe amazu yanyu, mutangire mugende muve muri iki gihugu. ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, reka n'ubundi mbere we tukiri mu gisagara cya Uvira duhite tubihuza n'iyi nkuru y'uwitwa Jacques Manishaban. ngira ngo uyu mugabo uramuzi cyane. hari amakuru atugezweho rero kuri uyu mugabo n'ubundi birebana na Uvira.
aho bitangazwa ko Jackman Shabani agomba gukora urugendo rw'ituze Uvira mu gihe umwuka w'umutekano ukomeje kuba mubi. Reka nabyo tubirabe turebe ibiri ko biragenda bitangazwa kuri iyi ngingo. Kuwa gatatu ku igenekerezo rya 10 kwezi kw'icyenda 2025 Jackman Shabani Vice Premier Ministre ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri leta y'intwaro rusange ya Kongo yamaze gusesekara Uvira ayoboye intumwa za guverinoma zigamije kugarura ituze muri iki gisagara gikomeje kurangwamo imidugararo ku gitigere ntangere. Urugendo rwatangiye mu gitondo kuri uyu munsi aho yaheruhagurutse Kinshasa n'intumwa zikanyura ibujumbura mu Burundi mbere yo kwerekeza muri Uvira. Hari hamaze iminsi humvikana umwuka w'ubucyambirane watewe no gushyiraho General de Brigade Olivier Gasita Mukunda wungirije umuyobozi wa gatatu wa region militaire ya umuyobozi ungirije region militaire ya 33 ifite inshingano zihariye ku zerekeye ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi Operation et renseignement. Kuwa kabiri kwigenekerezo rya kabiri kwezi kw'icyenda 2025 Uvira yabaye mu bidasanzwe by'imyigaragambyo. Imyanzuro yiswe Ville Morte, umunsi wo kwanga gukora ibikorwa byose by'ubucuruzi cyangwa ibikorwa rusange, ndetse n'urusaku rw'amasasu rwagiye rwumvikana hirya no hino muri Uvira centre nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho yagiye agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi byose byatewe nuko amwe mu matsinda y'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye banze kwakira General Gasita bavuga ko yaba afite aho ahuriye n'umutwe wa AFC ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Abaturage n'izi mihanse za autodefense y'abaturage biyemeje kwirwanaho basabye uyu muyobozi guhagarikwa bavuga ko kumugumana ari ibikorwa bishobora korohereza M23 kwinjira muri iki gisagara. Ibyatumye kuwa mbere kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icyenda 2025 ikibazo cya Uvira kigezwa mu nama y'abayobozi bakuru b'igihugu Reunion Internationale yayobowe na President Kisekedi ubwe. Nyuma y'iyo nama President w'inteko nshingamategeko Vital Kamerhe yagize ati umukuru w'igihugu afite impungenge zikomeye ku kibazo cy'umutekano Uvira, akaba yafashe icyemezo cyo koherezayo intumwa za guverinoma kuganira n'abaturage n'abayobozi baho kugira ngo babe igisubizo kirambye. Ibiro byafunguye inzira yo kohereza Jackman Shabani nk'umuyobozi mukuru w'iyi mission ya gouvernementale. Uvira ni umujyi wa kabiri ukomeye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu, ufite akamaro mu bijyanye n'igisirikare, ubukungu kuko uherereye mu ntera nto uvuye ku mupaka w'u Burundi. Kuva mu mwaka wa 2022 mu butaka bw'aka gace habereye imikoranire hagati ya FARDC n'ingabo z'u Burundi mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwari irimo Twirwaneho, Mai Mai ndetse na AFC. Ariko amakuru yagiye akwirakwira aravuga ko hari bamwe mu basirikare bakuru bashinjwa gukorana n'iyi mitwe, by'umwihariko AFC kuba General Gasita yarashyizwe mu buyobozi bwa region militaire ya 33 byateje impaka zikomeye. Bamwe bamubonamo nk'umutekamutwe ushobora gukorana byafi n'izasambwe. Mu minsi ishize abaturage benshi ba Uvira bagaragaje kutishimira icyemezo cya guverinoma. Abacuruzi barafunze, abandi bahagarika imirimo yabo nk'uko bigaragara. Ni mu gihe rero kuwa gatatu kwigenekerezo rya karindwi FARDC yasohoye itangazo ryo gushyigikira General de Brigade Olivier Gasita bavuga ko ari umuyobozi w'intwari kandi ko nta bimenyetso bifatika bihamya ko yaba afitanye isano n'umutwe wa M23. Iri tangazo ryageraga riti ingabo z'igihugu zishyigikiye ubuyobozi bushya bwashyizweho n'umukuru w'igihugu, nta mutwe w'iterabwoba cyangwa umutwe w'abagambanyi uzahagarika icyemezo cya leta. Ibi byafashwe nk'uburyo bwo gukomeza gushyira igitutu ku baturage n'amatsinda y'Abazalendo bari bamaze kuba bagira ibyo bakora. Jackman na bagenzi bafite inshingano zikomeye zirimo kuganira n'abayobozi b'inzego zose, haba iza gisirikare, iza gisivili ndetse n'abayobozi b'amadini, gusesengura icyifuzo cy'abaturage, kumenya neza impungenge bafite kwishyirwaho rya Gasita, gutegura umwanzuro uzashyikirizwa Perezida Kisekedi kugira ngo habeho igisubizo. Nubwo rero hari ikibaza
byinshi. Bamwe mu baturage basanga kohereza intumwa za guverinoma ari intambwe ikomeye igamije gusubiza abaturage. Umuyobozi w'umuryango w'ubucuruzi muri Uvira yagize ati twifuza ko Shaban adutega amatwi akumva impungenge zacu. Ntabwo turi abanzi b'igihugu, ahubwo turashaka igihugu cyacu ko kibamo umutekano. Uvira rero kuri ubu ngubu yamaze kugeramo izi ntumwa, turi buze gukomeza ibyazo tubikurikirana tukaza no kubabwira mu mwanya andi makuru mu biganiro barakomeza kugirana n'inzego zitandukanye. Mutama ndagira ngo unyemerere noneho tujyane mu misozi tubwire ibijyanye n'imirwano ikomeje kugenda yibonekeza, bihagaze gute? ni ukuvuga ngo mu misozi itandukanye cyane cyane iyi misozi ya Mikenke, imisozi cyane cyane ya Rugezi, niho hantu hakomeza kugenda humvikana atake karabutaka mu by'ukuri by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo, ngo ni ukuvuga ngo ni abasirikare b'u Burundi, abasirikare na wazalendo nako ni inyeshyamba ndetse na FDR, tutibagiwe n'abacancuro. Gusa bigaragara ko abacancuro muri iyi minsi bisa naho bagabanyije imbaraga, ahubwo ngo bari gukorwa ibijyanye na preparation y'intambara karahabutaka. Amakuru y'ubwo ngubwo akomeje mu by'ukuri kugenda agaragaza neza yuko agace kitwa Bwerere werekera mu bice by'ahitwa Kigazura n'ubundi nk'uko ku munsi w'ejo hari habaye ibitero mu masaha y'igitondo. Kuri uyu munsi nabwo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyazindutse cyagaba ibitero ariko by'imbunda ziremereye kubera yuko hakoreshejwe atirari mu masaha y'igitondo. Ubwo ni muri atake ngo yo kuvumbura M23 ndetse natwirwano. Nibutse abantu ko mu minsi yashize M23 ahantu yahohereje abafasha kubera yuko urabizi bari baherutse kuvuga yuko rwose batazihanganira na rimwe ukuntu abanyamurenge ngo bakomeza kwicwa. Ubwo rero hari uduce bari baratangiye kugenda binjiramo mu bihe bitandukanye kugira ngo nyine batangire nabo barebe yuko bajya basubiza ibitero inyuma cyangwa se nabo barebe ko bakwataka. Birumvikana kuko byasha kose bagomba kwataka. Ubu rero imirwano navuga yuko nanone itari yatangira mu buryo bweruye, kuko nyuma yuko iryo ayo masasu arashwe n'ibyo bibunda biremereye, ntabwo harongera kubaho atake za infantry ku ruhande rumwe cyangwa urundi ngo barasane byimbitse. Ariko biravuga yuko icyo gisasu rwose cyakomerekeje umuturage ndetse kigasenya inzu ebyiri mu gace ka Mikenke. Urumva rero ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye, intambara ishobora gukomeza kugenda iremera kurushaho. Ahandi ni mu bice bya Warungu humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko bikavuga ko ari wazalendo n'ubundi ngo yatakaga. Gusa byaje kurangira basubijwe inyuma kuko ibitero byatangiye mu masaha y'isaa 9, ariko ntabwo byamaze iminota 30 kuko aho batatse basanze M23 hafite ngo abarwanyi. Byumvikane ko rero muri buri bice bitandukanye harimo haragenda hageragezwa intambara, kuko nk'ubwo ngubwo no muri teritwari ya Karehe hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu yego naho harimo haravugwa n'ubundi ko wazalendo ngo zishaka kwataka bakinjirayo, nubwo mu by'ukuri ari ibintu bitoroshye habe na gatoya, kuko ukurikije uburinzi buri muri ibi bice bwo bisa naho byaba ari ukwiyahura. M23 yarapanuye cyane bikomeye cyane. Agace ubwo ngubwo navuga kongeye kumvikanamo imbunda ariko bikaba ari iby'ubusahuzi, ni agace ko muri Nzibira n'ubundi naho ni muri Warungu. Birumvikana ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye na gatoya. Turakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwire uko bimeze mu bice bitandukanye. Za Mwenga kuri hoteli Jean Marie Blambo Kilosha biravugwa yuko haraye umujenerali wo muri M23. Byashoboka ko rero mu by'ukuri ahangaha barimo harategurwa intambara karahabutaka. Yes, reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi tujye ku bubanyi n'amakungu
turebe uburyo u Rwanda rwagaragaje ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarengereye kuzo yavuze ku ngabo zarwo. Ubwo turagaruka n'ubundi uduha n'izindi update Mutama. Ni guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kuri mvugo bamwe mu bagize guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashinja ingabo z'igihugu gufatanya n'umutwe wayo mu 2023 gukora genocide abanyekongo b'abahutu. U Rwanda ruvuga ko ibi birego ari ibinyoma byambaye ubusa. Aya magambo yatangarijwe Geneve mu Busuwisi akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu hakoreraga ikiganiro ku munsi wo kuwa kabiri ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kw'Icenda 2025. Muri ivyo biganiro kakanama ka komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu UN Voka Turka yavuze ko hagati y'igenekerezo ry'umunani na 29 z'ukwezi k'umunani 2025 abarwanyi ba M23 bari kumwe n'abarimo abasivili n'abasirikare ngo bikekwa ko ari ingabo z'u Rwanda bateye amasambu menshi muri sheferi ya Bwishya bica abasivili benshi b'abahutu. Naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irangajwe imbere na Samuel Mwemba Kabuya wari uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka kanama. Yunze muri ibi byatangajwe na Voka Turka avuga ko ibyabaye ari genocide. Avuga ko Turka yarakwiriye kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zifatanya na M23 gukora genocide abahutu bo mwabiri yabice biherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyamaganiwe kure na ambasaderi w'u Rwanda muri UN Abakuramutsa yavuze ko ibyatangajwe na Minisitiri Samuel bigize icyaha ngo kuko ari igitutsi gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko yifuza kumva neza ibyatangajwe na Minisitiri Samuel niba ashinja ingabo zacu n'igihugu cyacu gukora genocide ku butaka bwabo. Asobanurira ko ari amahano kwemeza ikintu nk'iki kidashingiye ku mategeko n'amahame mpuzamahanga. Aboneraho gusaba umwanya kugira ngo abivugeho. Amaze guhabwa umwanya wo kubivugaho yagize ati ibi ni imirongo itukura nyakubahwa perezida ku gihugu cyacu gushinjwa genocide mu gihe tuzi ko ari ibintu bigenwa n'amahanga. Nta rwego na rumwe ruyita gutyo, rero ntabwo binshobora kwemera ko ibintu nk'ibyo bivugirwa hano mu nyubako za UN ngo nemera ko bibera mu maso yanyu nyakubahwa perezida. Ndifuza ko muha umurongo ibi bintu ntabwo ari ibirego udushobora kwemera. Yakomeje avuga ko ziriya raporo zuzuye amakuru agoramye atanakorewe ubugenzuzi kuko abazikoze batigeze banakandagiza ikirenge cyabo ahabereye ibingibi, ahubwo ko muri izo nyandiko ubwazo banavugira ibintu batigeze bagararaho. Nubwo ibirego byazamuwe nabo mu butegetsi bw'Kinshasa, ariko ingabo zabo nizo zagiye zishinjwa kenshi gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDL rigizwe n'abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mutama ngaye nguko watujyana handi ukatubwira ibiri ko biragenda byibonekeza. Mwandi makuru rero ubwo reka dusimbukire muri teritwari ya Walikale ihana imbibi na teritwari ya Masisi. Yego. Tubabwire ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata intera nyuma y'uko M23 ifashe agace ka Yunge ku itariki 9 Nzeri 2025 nibwo yagafashe. Ni agace mu by'ukuri navuga yuko ari ak'ingenzi cyane ndetse kari strategique ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu amakuru mfite nuko katangiye guhereza uburenganzira umutwe wa M23 kureba neza muri teritwari ya muri Pinga mu mujyi wa Pinga Kamembe. Ubwo ni nyuma y'uko ndetse n'inzego z'ubuyobozi za Kisimba grupema ya Kisimba muri teritwari ya Walikale zari zatangiye rwose kubivuga zivuga yuko M23 ngo batangiye kwerekeza ahangaha, ndetse bagasaba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kugerageza gutangira cyangwa se kurinda yuko bakwinjira ahangaha. Ariko amakuru ari nuko ubucece ngo M23 iri kugenda yinjira muri ibi bice. Byumvikane ko rero mu by'ukuri gishobora kuza tukumva Pinga nayo izigiyemo amasasu cyangwa se iranafashwe bya hato na hato. Gufata
agace kabibwe. Hari amakuru nari narangije kuguha wenda wayacishamo amaso noneho bakubwira noneho nyuma iby'abaturage magingo aya ngaya barimo barambwira. Hari article nari maze kuguhereza y'aho ngaho bibwe, wenda wanze kubwira abadukurikiye noneho nkakubwira ibigezweho noneho mu baturage noneho ndani neza mu mago yabo. Amakuru mpaye aragira ati ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kw'icyenda mu gisagara gito cya Bibwe muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, umutwe w'Izasarambwe wigaruriye aka gace nyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati yabo ndetse na Wazalendo. Nkuko amakuru ari guturuka muri ako gace abitangaza, Izasarambwe na za Wazalendo zari zimaze iminsi ibiri zirwanira muri aka gace. Umubare w'abiciwe muri iyi mirwano nturamenyekana, ariko amakuru agera mu binyamakuru bitandukanye aravuga ko ubwoba bwari bwinshi ndetse abaturage bahungiye mu bihuru. Kwigarurira Bibwe kwa AFC kwatumye irushaho kwaguka yegera mu bindi bice bitandukanye, aho Masisi igenzura ibice byinshi nkuko rero bivugwa. Hari hashizeho amasaha agera kuri 28 umuyobozi wa Groupement ya Kisimba muri teritwari wa Rikare, agace gaturanye na sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi, aburiye ko inyeshyamba z'Izasarambwe zishaka kwigarurira ako gace aho zigenzura umujyi wa Pinga. Yahamagariye abashinzwe umutekano guhagarika abarwanyi b'uyu mutwe bataragera mu duce dushya nkuko rero yabisiguye. Akaba rero ari amakuru akomeye agezweho. Ibiri kuba se bindi birenze ibi ni ibihe? Ni ukuvuga ngo amakuru maze kwakira mu kanya muri ibi bice bya Bibwe. Yego. Mbere na mbere ni agace navuga yuko kahigwaga bikomeye cyane n'Abazalendo kugira ngo nyine bahafate, byari kubafasha kugenda bakura mu bice bitandukanye umutwe wa M23. Yego. Ariko bitewe n'uburyo ki ahantu hari strategique, M23 ubwo yari iri mu mashyamba n'ubundi yegereye ibice bari basanzwe bafitemo ibirindiro. Yego. Biza kurangira nyine ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye cyane ndetse isiga ubwo Wazalendo batakaje aka gace. Mu by'ukuri ntabwo ari agace gatuwe cyane n'abaturage, ariko uvuye mu muhanda uva Nyange ukazamuka ukagenda ukazenguruka kugeza igihe ugeze Bibwe, ubona yuko ari ahantu hadatuwe cyane, ariko hari agace gatoya karimo abaturage. Bo rero bavuze yuko ngo uyu mutwe wa M23 waje ngo ufite imbaraga nyinshi cyane, kubera yuko ngaha hantu hari n'agace bifuza yuko hashobora kuzaba training wing cyangwa se nyine agace bashobora kuzajya batangiramo imyitozo kuko hagizwe n'amashyamba cyane. Yego. Ubu rero akaba ariyo mpamvu nyine ngo bavuze bati byanga bikunda tugomba gufata aka gace hasi hejuru. Ubwo rero Wazalendo yahunze, ariko nayo ukurikije aho yahungiye ukabona yuko ari ahantu mu by'ukuri utakwizera yuko n'ubundi batari bugaruke mu mirwano, kubera yuko hari n'ibice bivugwa yuko batangiye rwose gushakamo abarwanyi bandi, ubwo ni abandi baturage nyine, kugira ngo bazabone uko bajya gufata ibice M23 imaze igihe igenzura nka Nyange, ibice bya Mati. Ubwo ibyo byose ni ibice mu by'ukuri bari batumbiriye. Ibibwe rero bahise bagira gutse bayivanyemo, ariko mu buryo nabo batabishakaga. Ubwo iyo yose hose ngo barahashaka za Bweramana, za Busha, ngira ngo murabizi ko aho ngaho 23 yafashe kera, ariko ubu tuvugana naho ngo barahashaka. Mbese bahavuye bahafashwe, ariko ntabwo bavuye ku izima. Abaturage nibo rero baravuga ko mu by'ukuri imirwano iri aha ngaha ishobora kuza gukomeza n'ubundi gufata intera. Batubwiraga bati munadutabarize rwose bagumane natwe. Ubwo rero urumva ikiba kitangaje gusa ntibakubwira ngo barifuza yuko ari Wazalendo yaguma cyangwa se ari M23 yaguma, ariko nanone ndiyo baganiriye n'aba bari mu bice ngo M23 igenzura ngo bababwira yuko ngo batuje. Ubwo urumva rero ntawamenya ngo bimeze gute. Yego, reka turebe page ikomeye yanditseho biri kuvugwa kuri General Gasita, ngo turagaruka n'ubundi tubwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza mu misozi icungamiye neza igisagara cya Buvira.
Komanda wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi General de Brigade Olivier Gasita yavuye mu gisagara cya Uvira aho yavuye ku wa kabiri mu gitondo nk'uko byemezwa na Radio Okapi. Iyi radio iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye iravuga ko radio iterwa inkunga na Loni ivuga ko amasoko ya gisirikare yayibwiye ko Gasita yavuye muri iki gisagara agana ku isi ya saa 9 z'igicuku ariko nta makuru arambuye yo aho yerekeje. BBC yagerageje kuvugana na General Major Sylvain Kenge Bomisa umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo kuri aya makuru ntibyashoboka kugeza ubu. Mu mpera z'indwi heze nibwo yari yemeje ko igisirikare n'ubutegetsi bishyigikiye Gasita n'inshingano yahawe. Amakuru aravuga ko umunsi nijoro ryo kuwa kabiri byaranzwe n'ituze ndetse no kongera gutangira kw'imirimo n'ibikorwa mu mujyi buhoro buhoro inyuma y'indwi yari iheze umutekano muke n'imyigaragambyo muri iki gisagara y'abaturage bashyigikiwe n'umutwe wa Wazalendo basaba ko Gasita ava muri uyu mujyi. Gasita yatangiye zira nshingano mu ntangiriro z'uyu mwaka avuye Kinshasa ajya gukorera i Bukavu mbere y'uko uyu mujyi ufatwa n'inyeshyamba z'Izasarambwe. We n'abagenzi be bagahunga bakajya gukorera mu mujyi wa Kindo mu ntara ya Maniema. Mu minsi ishize ubwo yategekwaga kujya gukorera muri Uvira umujyi yakuriyemo nibwo havutse imyigaragambyo ishingiye ku kuba abakuriye Wazalendo bamushinja uruhare mu ifatwa ry'igisagara cya Bukavu no gukorana n'Izasarambwe. Gasita ubwe ntacyo yatangaje kuri birego ariko umuvugizi w'igisirikare yatangaje ko basanze nta ruhare Gasita yagize muri ibyo ashinjwa kandi bashimangira ko igisirikare n'ubutegetsi bishyigikiye koherezwa kwa Gasita gukorera mu Buvira. Ikibazo gihangayikishije Kisekedi kiragira kiti imyivumbagatanyo imaze iminsi muri Uvira yiciyemo abantu bagera kuri 4 nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Associated Press. Yari ingingo nyamukuru y'inama yahuje Perezida Kisekedi n'abandi bategetsi bakuru b'igihugu ku wa mbere nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu RTNC. Ibiro ntaramakuru bya Kongo bisubiramo Vital Kamerhe ukuriye inteko nshingamategeko avuga ko umukuru w'igihugu ahangayikishijwe n'iki kibazo kandi ko iyo nama yafashe imyanzuro kohereza Uvira intumwa za leta zivuye Kinshasa kugerageza gushaka igisubizo. Ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko izo ntumwa zageze Uvira ku wa kabiri kandi zateganyaga gukorana inama n'abakuriye Wazalendo n'abakuriye societe civile bakomeje gusaba Gasita kwava muri icyo gisagara hamwe n'abakuriye intara igice kigenzurwa na leta. Mu mpera z'indwi heze bamwe mu bakuriye Wazalendo bavuze ko Gasita niba atavuye Uvira umupaka n'icyambu cyo ku kiyaga cya Tanganyika bigomba gufungwa n'ibikorwa byose by'umujyi bigakomeza guhagarara. Bamwe mu banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunze imirimo b'abanyamurenge bahuza imirimo yo kuba Gasita n'ivangura ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bavuga ko bikorerwa abanyekongo bakavuga ko bigaragarira mu magambo avugwa n'abakuriye Wazalendo kuri Gasita bajya bita ko ari abo mu bwoko bw'abanyarwanda. Abandi bavuga ko ibirimo kuba kuri Gasita bishingiye gusa ku mpamvu zirimo z'imirimo ya gisirikare yari ashinzwe igihe inyeshyamba z'Izasarambwe zigaruriraga ibice bitandukanye. Bakavuga ko ashobora kuba yagira uruhare rukomeye no gutuma igisagara cya Uvira kigarurirwa n'Izasarambwe. Ngayo nguko rero ni iyi situation ihari kuri dosiye ya Gasita. Ni ukuvuga ngo byo ntabwo byoroshye habe na gatoya Gasita nubwo bwose yagiye ariko biragaragara neza yuko ibyabaye bivugwa ko ari ukubera we mu by'ukuri byari ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ndetse ariko abaturage bakanagaragaza yuko byanga bikunda hashobora kuba hari ikindi kibyihishe inyuma. Yego. Kuko bamwe baravuga bati General Gasita wasanga bari baranamugambaniye nk'uko abandi banyamurenge ngo bagiye bicirwa ku rugamba. Abandi bati wasanga atari ibyo koko atari cyo bari kwigaragambiriza ahubwo nka MRDP twirwanaho cyangwa se mu 23 yari yarabikoze mu rwego rwo gushaka urwitwazo n'iki byose. Ni ibintu byinshi biri kuvugwa cyane mu by'ukuri dutegereje kureba nimba bari bumuhindure
rero maze hakagira igihinduka, kuko nk'uyu munsi biragaragara yuko imyigaragambyo yabaye nk'igabanuka nubwo mu bice bimwe na bimwe ihari. tujye ku misozi. ngo nguki bwana munyamakuru, watubwira ibiri kubera noneho ku misozi wambwiye uti hari gukorwa deployment ku gitigiri ntangere? ni ukuvuga ngo by'umwihariko hari ibice bya teritwari ya Fizi, nyemerera aba ariho twinjira kubera yuko nako Mikenke rikaba ariho twinjira mu misozi miremire y'Umurenge, kuko biragaragara neza yuko ariho bitoroshye. Yego. ni ukuvuga ngo amakuru ahari mu Mikenke, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, ubwo birumvikana abantu bamaze kubimenyera, ni FARDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi ndetse n'abandi, bongeye kugaba ibitero nanone mu bice bituwe cyane, ariko kandi nanone bashakisha cyangwa se bahiga bikomeye cyane ibirindiro bya MRDP twirwanaho ndetse na M23. Yego. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 10 kwezi kwa 9 2025, kugira ngo abantu tubyinjiranemo neza. Yego. ubwo rero ikintu nababwira muri aya makuru muri segiteri ya Itombwe, muri iyi misozi nyine ya Mikenke, muri segiteri ya Itombwe, ni muri teritwari ya Mwenga, ibyo nari ndimo mbabwira ntabwo ari muri Fizi. Yego. bagabye ibitero by'uburakari, ngira ngo mu minsi yashize nakubwiye ko abanyamurenge bavugaga yuko batewe impungenge n'amakambi agiye ashize mu bice byegeranye ngo n'amazi yabo. Yego. Ibi bitero ariko mu buryo babigabyemo mu by'ukuri baturutse ahantu yitwa Bukunji. Yego. ni mu by'ukuri wavuga yuko uba urimo werekeza ahitwa za Kigazura, abahazi wenda barabyumva cyangwa barahazi. Yego. cyokoze biza kurangira twirwanaho na M23 bihagazeho ku rwego rwo hejuru ngo hakoreshejwe imbaraga z'umurengera. Yego. maze rero birangira ibi bice bisa naho abarundi babaye nk'abasubira inyuma ndetse na Wazalendo. Yego. ikiriho uruhande rwa leta rwamaze mu by'ukuri rwose kugaragaza yuko rushobora kuba rudafite imbaraga nyinshi muri iyi minsi, cyane cyane ahubwo ngo bashaka kuzishyira mu bijyanye na tekinoloji. ariko intambara yo ku butaka, infantry force, aba muri uyu mutwe wa twirwana ndetse n'umutwe wa M23 bakamejeje cyane, baravuga yuko ngo bagomba kurwana hasi hejuru, ngo nawe ugomba kumara aba banyamurenge. Yego. biragaragara ko bikomeye kubera yuko ahangaha biravugwa gutya, ariko ngira ngo urabizi ko kuva ku munsi rero twari turimo tuvuga indege zirimo ziraturuka i Bujumbura. Yego. ibyo nakubwiraga nyine bya deployment, bivugwa yuko hari amakamyo arimo araturuka muri Uvira kuva ejo, ubwo nyuma yuko nyine indege ibagejeje muri ibi bice, biravugwa yuko n'ubundi bazaba baje kurwanira hano muri Mikenke, Rugezi ndetse bino bice by'Umurenge nyine na Minembwe. ubwo rero mu by'ukuri ntawamenya nimba M23 ndetse na twirwaneho iri bukomeze kwihagararaho. Yego. Reka dukomeze tujye mu bubanyi n'amakungu mbere y'uko uri buze kutubwira ibijyanye n'ubuyinga bw'indege bukomeje kugenda bugaragara muri izi ndwano. Reka turebe ibiri kuvugwa hagati ya Israel ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Yego. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri mu bihugu byijunditse Israel nyuma y'igitero ingabo zayo zagabye muri Katari kuwa kabiri ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kw'Icyenda 2025. ni igitero cya gisirikare Israel IDF cyameje ko cyagabwe ku bayobozi b'umutwe wa Hamas bari i Doha. Hamas yatangaje ko kiriya gitero cyiciwemo abantu 5 barimo umuhungu w'umuyobozi mukuru wayo Kahil al-Haya. ni igitero kandi cyiciwemo umwe mu bashinzwe umutekano ba Katari. Guverinoma ya Congo mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo kwa kabiri yavuze ko yamaganye kiriya gitero, aho yagize iti guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo iragaragaza ko ihangayikishijwe cyane n'ibitero Israel uyu munsi yagabye i Doha.
Kinshasa yavuze ko ibyakozwe na Israel binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ndetse bikaba bibangamiye ingufu zikomeje gukoreshwa mu rwego rwo gushakira amahoro uburasirazuba bwo hagati. Yavuze kandi ko ibigize kuvogera ubusugire bwa leta ya Qatar kandi hari ibyago by'uko byazambya ikibazo cyo mu karere kamaze gutatana. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye Qatar ko yifatanyije nayo isaba impande zihanganye mu burasirazuba bwo hagati gutanga agahenge no gushakira ku bihugu nka Iran, Uburusiya, Ubushinwa, Arabia Saudite, Jordani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Misiri, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubudage, Ubuyapani, Indonesia ndetse n'Ubwongereza. Robi ibi bihugu byose byamaganye iki gitero. Mutamu tubwire, indege za FARDC biri kuvuga ko zatangiye kugaragara mu birere byo muri ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Inyifati yari niye kugezo ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeje kugenda mu by'ukuri bifata n'intera ku rwego rwo hejuru, kuko ntago ari FARDC gusa irimo irazamura indege. Mu makuru twarangije kumenya ni uko n'uruhande rwa M23 narwo bivuga yuko rwarangije kugura drone de reconnaissance. Ariko FARDC noneho ku rwego rwo hejuru byafashe intera niko navuga. Yego, ko tuvugana hari indege z'intambara bo barazifite, hari helicopteri de combat n'ubundi nazo ziri kuvugwa, hakaba n'uko nanone na drone de surveillance nazo bigaragara neza yuko ziri gukoreshwa. Wenda umuntu abiciyemo gake yakurikije uko situation imeze muri iyi misozi igiye itandukanye ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego, na Kivu y'Amajyepfo Kamembe, kuko na Kivu y'Amajyaruguru ntabwo umuntu yatinya kubivuga. Biragaragara neza yuko iyo gahunda hari nka Masisi ndetse na Rucuru n'ibice bya Virunga. Amakuru avuga yuko biheruka kugirwamo n'indege. yego, Demokarasi ya Kongo iri gukoresha cyane fighting jet zibombarida ngo zasukoye bisa naho nyine bazigabanyije, ahubwo izitwa MiG urumva yego, zirimo ziragenda zizanwa rwose ku mirongo ya mbere y'urugamba. Amakuru mfite ni uko hari indege iherutse muri biriya bice bya Virunga, nubwo bitavuzwe ko ngo byari mu bice by'ijoro, ariko ngo yanateyemo isasu. Ibi bice birimo parike nasiyonali. Hari rero na helicopteri noneho nizo zatangiye kugera muri ariya mashyamba yo muri Kivu y'Amajyepfo, ari nayo mpamvu abantu barimo banavuga yuko n'Uburundi buri kudeployinga. Si Uburundi gusa, kuko mu minsi ishize n'ubwo byavugwaga yuko ngo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bitameze neza, hakoreshejwe n'ibibuga by'indege bindi bya hafi ya Kivu y'Amajyepfo, indege zigaturuka muri Kinshasa zikaza na za Kisangani. Hari helicopteri rero za MI-17 ndetse na MI-24 nazo zirimo zirakoreshwa. Izi ngizi n'ubundi nazo zijya zikora bombardation, ariko ntabwo ziri kubombarida, ahubwo ngo ziri gukoreshwa mu kuzana ibikoresho muri ibi bice. Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane ku kanya mufata mukabana natwe. Wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'andi makuru kundi. Hasta la vista.